الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggan sing kami akan Islam, alhamdulillah, yari kita niyo yayaon haamuin waktu karyaksahan sukuan siguro na to mulia waktu ini amuin lang ta siya ini biya mga matao din biya ini ya hamparo dong tasid pagkaradyaan to kung perkala pag-akama tanda niya na yung paisap siya ni nakabalik malikato mga labi ang kabulan sila dito Jeddah, Makkah, Al-Mamlaka Al-Arabia Saudiya karena amoy lauta nagdaura biyayaw niya rin ikab siya katutaniyo amoy gumanak sarta pagpatugtog katutaniyo sintungod pa amoy parkala sinakaman na ito insyaAllah ta'ala na waktu ini di na magpalukay ito palpo ng guru na ito kalasaan amoy in presidency in Abdia Foundation sarta namikyan sa prinsya ini lauta amoy vice presidency din ang Islam Foundation namikyan na inak magpalukay ito palpo ng guru kalasahan wero na ruwain din ka sa Sheikh Abdul Wahid Kiram فليتفضل سيادته مشكورا. مكسوكول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بكتابه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا تقى وخشية يا أكرم الأكرمين. Mga katautay manghuran haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala kuasin kapamudjisin kita niyo pamahasud si Allah serta iman salawat iman salam junjungan na to Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian yung pagsarang syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ni'mat amuin masi-masi iyaan maghara niya kato labi luba na nikmat kabuhi ini nikmat kapulasog masi-masi biyumos pakato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patauron na to mga kiaulungan sa Allah ta'ala yung pagsarang syukur sa Allah sabab ingkatan karayawan na hasilsin kita niyo hawak to kabuhi na to di harosin gumiini tumtumun na to ini katan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Farman Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon din ang mga ni'mat among kaya pagmilikan niyo bot maling kaning iyan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat to farman sinmahasud si Allah. Demikian mga katautay manghuran mayo masuok among abutan sin suara sing kami rendiha Islam TV
ni Daul Islam Foundation channel sing kita niyo. Itukbal ko raisab kaniyo damikyan in sa salaman sin Islam. Hari pa kita niyo makasuod law tapa maudur. Amo insong na to irihil kaniyo harum yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaniyo katan mga kiaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tungod sin pangadjian amuin maba na to pagsawsawhan harom ini diya na sin maudur topic kita niyo yan ang screen sin kamo uno ingkiyatukbal mo papag-akama mo law sin bahasa Arab la syak innahu la sualun muhim. Iniyan, liaway ko rin ang pangasubo, mga kiaulungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, in kiyatukbal mo, hapag-akama mo. Pangasubo, lando, mahal ka, lando kalakihan. Pangasubo, kalakihan na tiap-tiap Muslim na nga ko, labiluwa imbar iman. Pangasubo kalakihan ang jawab sing kita niyo katan. Sabab in paghaddam haagama Islam in pagtukbal hauno-uno hikalanyot sin Islam ini bukun kawajiban sinang katao sa kawajiban sing katan na ngaku yaon kanya in la ilaha illallah halaw sin jantung niya. Intungod sim pagpanawag-tawag, pahinang marayaw, panglangiray ng mangi, iban pag-contribute, maun paaka ma-Islam, hikahalulay, sinakama, sarta hikahatul, iban hikarayaw na iban hikalanyot, iniyan kalakihan, dahil hatiap-tiap Muslim, aun siya hikatukbal papag-akaman niya. Sabab inyad to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala part kyad to sing gusi atawakan hambuok kyad to rin ha mga gusi sin pag-iman kanyuk-nyukan sin pag-iman sin hang katao na nga po Islam hati niyari manjari in hambuk den kato di mabuhi na hadya dunya insiya minum bang maadlaw atawa kandung bang siya uhawon kumaon bang siya hapdion madto paasawa mag-enjoy iban sin mga anak iban sin alta niya alhamdulillah bang siya nag-ibadat tumunay siya sin 5 wakto sa bahayang niya bang dumatong yung bulan Ramadan magzakat siya inyad to huon way pagduarwa daakan ito sin Islam sarta hag ito sin agama sa uno mamarahin na bahain ang buk Muslim bihad kung hadja in kahalad niya di na siya manjari asuhon sin pangasubo uno in kiyatukbal mo maun papag-agama mo Islam in jawab mga kiaulungan sin Allah in Muslim mattan labiluwa amun bariman subay aun siya contribution maun paagaman niya aun siya kaya tukbal maun papag-agaman niya sabab in nabi na to Muhammadun alayhi salatu wassalam dahin ha mga sabda niya daran magkasabot si mga ulama in hadith in aginiya ballighu anni walau aya pasaplakan niyo rin kako pamahalayakan niyo rin kako pagdakwa kamo inyad to ballighu amar law si mga sila mag-uusul usulul fiqh al-amru yaqtadil wujub
Inyag tudaak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indaak inyan long na manunjuki siya pawajib. Bang wayroon nagpasiha kaniya day nga hukuman wajib. Bimana in asal-asal sing tungod sing pagdakwain yan wajib. Ampa in khitab sin Nabi alayhi salatu wassalam pakatan umat muslimin. Pasampayan niyo rin kaku misanda kuman hambuok aya. Usog na ka, babae na ka, akilwalig katan sinanga ku muslim, kawajiban ka magpasaplag, tumunay, maun pahikarayaw si pag-akam mo. Hangkan namang murungdungan, ingkabuhi, panagnaan, ha? Dimihil kita nisan. Kabuhi si mga kanabihan, uno in nagjato kanila, liyaul in kanabihan nato, dahil zaman na kauna sampai pahuling zaman, kahinapusan Nabi alayhi salatu wassalam sabab sadya sing pagtunay sing kawajiban ini amun puno inikan contribution niya mon paakam na Islam. Nabiullah Adam alayhi salam way nagbati laul nagda'wa nanawag-tawag pahinang marayaw ng langiray ngay ng mangi. Nabiullah Nuh alayhi salam bang muwasaw ng Quran pilang gatus tahon nagdaway Nabiullah Nuh sampai way niya kaya sabalan di muasya fa Allah ipalibdo pinta ka zaman nagkauna. Ibrahim alayhi salatu wassalam Nabiullah Ibrahim kaya tilo palam sing kayo sabab sadya sing pagda'wa. Sabab sadya sing insila nagda sin sual sing pangasubo uno in kaya tukbal mo mon kapag akam ang Islam. Insila yan tumaba tumukbal sampay jimato kanila in jimato. Nabiullah Ismail sabab sadya sin la ilaha illallah. Kaya mutang siya alupan sin ama niya, ipagkurban hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Yusuf alayhi salam. Sabab sadya sin da'wah. Sampay kiyarakang hanakura sin tao Egypt. Sindakangan bihan tiyo-tiyo. Sampay nakasud palaw sin jil pila tahon. Sabab sadya sin la ilaha illallah. Nabiullah Zakaria nasumbay sabab sadya sing pagdawa. Iban na sing kaibanan kanabihan Nabiullah Isa alayhi salam. Iban na labiluba junjungan na to Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ingkatan yadto kanabihan, mahinang na to yadto palmata sarta suntuan, biyadiin in sila, timunay hakawajiban ini. Jiawaban nila ipangasu umala kaddam talidinik, uno in kaya tukbal mo mon papag-akam mo. Kawajiban, sual, pangasubo, suway ang jawab sin kita niyong katan. Sabab hadlaw akhirat, asubhol na kita niyong sin Allah. Yung pangumulan mo haon mo iusal. Inalta mo haon mo iusal. Di ikaw hadun niya naghula unin iusal mo. Unin na hinang mo. Labi luba tutungod papag-akam mo. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Ayat lando intarrang halaw si Quran. Kiyanganan in ummat ini khayra ummah. Kiyanganan in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khayra ummah. Sarayaw-rayaw ummah. Sabab sadya sin sifat ini.
Sabab sadya sing pangasubo ini. Sabab sadya sing kawajiban ini. Uno yan kawajiban. Uno ingkya tukpal mo maun papagawa. Ta'muruna bil ma'ruf. Mangdaat ka mo pahinang marayaw. Wa tanhawna 'anil munkar, manglangi ka mo ring haynang mangi. Impangasubo ini suway kita niyo ang jawab mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab tumtumon na to. Wayroon dimao in agama Islam. Dahil hazaman na kauna sampay pahuling zaman, labay rin hatumpukan mataon. Wayroon kimusog in agama Islam, lima bay rin hamhadya na mataon. Sa sabab sinhambo, tao, dua tao, tu tao, upat tao, humpu tao, nahinang sabab si maplagin Islam. Hangkan dari kita manjari imian habaranta, isyo ako. Supaya magda'wa, supaya tumunay ako paakama. Way panghati ko ilmu, busy ako mag-usaha, busy ako mga anak ko. Yung mga bihad to da'awa, di yan to tayo mausin siya. Sabab hambuok tao sadya, bangkar na ikhlas, maba siya, aun mahinang niya aga ma-Islam, arakala papagbarakatul kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi'i alayhi radiyallahu anhu, rahimahullah. Hisyo in nakatali, nakaimangkan, hambuok anak ilo, miyatay in ama. Sibi, wayroong gahud gagas sa matsimbasa sino. Anak miskin. Sa hasusungon zaman, mahinang imamun min a'immatil a'lam. Mahinang din ang mga imam kakilahan sin zaman na kaun sampay pauling zaman. Mahinang imam sin ahlus sunnah wal jamaah. Mahinang suntuan si umat Islam in katan kumakawa ilmu kumawa din ka Imam Shafi'i rahimahullah. Hambuk tao. Hangkan nari uman jari iyan ng imbaran misyo ako. Sa tunay kaw, talik kaw, hiwal kaw, uno-uno inhi karayaw pag-aakaman. Insyaallah makakawa di kita mga kaibanan laong tapungoy masabot ta, bangkawri ka makakaos sa ini, kani kaumari, bangkawri makakaos di, kadto kaumad to, insyaallah ini, bata kun taharom ini bang abutan sin waktu, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa ini dimihilad siya ako, misal, Imam Shafi'i rahimahullah, at tawakan Nabi, Muhammadun alayhi salatu wassalam, isa-isa niya timinog sin agama Islam, niyabot in ummat niya habihaon 1.5 billion. Ini katan Muslim, bima na in 1/4 naghula diha dunya ini Muslim. Tali ako no, hambuok dari mo haula makka anak ilo Muhammadun alayhi salatu wassalam. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Amun aun hambuk tao kahidayatan paagama Islam sabab mo. Kaingatan ng pahala. Kaingatan na ito yung pahala mga jamaah muslimin. Dungog ko sin pahala. Labi in lagbo dahil sin unta pula. Atawa kan lag. Sabab hazaman na kaunahi pagbansag bang kaon unta biya di klase unta. Mahal ka. Hambuk tao. Kahinduan mo sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hambuk tao maraak mo mag-ibadat. Hambuk tao kapatungtuman mo mahaon mo rin hay ng maasihat. Hambuk tao katunyukan mo mon papanghindo sin Nabi alaihi salatu wassalam. Awak tu niya yetu biyaw bukan. Hambuk na yetu ima'na. Labi rayang in lagbo in pahala in kalabyan daing sin alta biya na sin unta pula amon mahalaka pa rin Mercedes Benz sa zaman biya.
Mada qaddamta li dini, kunin kaya tuklan ng pagkakak. Puas na wapat ni Nabi alayhi salatu wassalam. Kaya rin niya yung kasahabatan niya. Hawayroon panawapat in Nabi alayhi salatu wassalam. Timulak siya madto pakula Makkah nag-umrah. Atawakan nag-haji. Hakaiman ang riwayat hapag-haji si Nabi sallallahu alayhi wasallam hatahun niyaon aw niya kadeng ang mga sahabat hanggatus kawhaan tag-upat nga ibutaw. Di makna po as kawhaan tag-tutahon. Naglugto in Nabi alayhi salatu wassalam. Hangpo tahon hawla Makkah. Hangpo tag-tutahon hawla Makkah. Hangpo tahon hawla Madinah. Tiyahanan nin hagot pasok piya sa ning kawajiban pagdakwa. So man siya nawapat niya kad in labi hanggatos nga ibukita ni haalupan niya inyaong katan si masabot la ilaha illallah. Piya kuyag siya si Allah. Hangkan nalaw sing mga ulama in taod sing kasahabatan amun taod yaon nakahadir hapag khutbah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw araf sallallahu alaihi wasallam adlaw araf biman hanggatos kawan tagupat nga ibo in sahabat haraita sabab law ning katanid to nakakita ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab in definition sin sahabat bang siya nag-iman ha Nabi sarta kita niya in Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tanong unin jimato. Hawak tuman di matong na kadar din Allah subhanahu wa ta'ala. Piya balik niya na in Nabi niya matukan niya po asin pila tahon nagda'wah. Di matong na in malaikatul maut magtangsok na sinyawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Bunalto din ika o Muhammad mapatay, in sila ramikyan mapatay. Di matong malaikatul maut magkawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawapat in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagwapat si Nabi alayhi salatu wassalam, nagmaupagkat in kasahabatan katan, hinang nila in Abu Bakar Siddiq Khalifa sin Muslimin. Ano yung jimato? Mataod deng ang mga tumpukan sin tao Arab, nagmurtad deng hapag-akama. O na nagmurtad, nagkupurto na pag-akama Islam. Gimwa! Aon na nagmurtad, wayroon hajja sila timunay zakat. Ungin puwen maba ko abuton. Timindog hi Abu Bakar Siddiq, Khalifa sin Islam, sin panindog mahugot. Sampay na mo siya, wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltum alayhi. Hamanga sila, rin na sila magtunay zakat. Zaman na kauna, nagmurtad na sila. Magsabayang sila sa ina sila tumunay zakat, indaawan nila lang na zakat, ini madtura pa Muhammad alayhi salatu wassalam, bihaon na wapat ng Nabi. Di na kami kawajiban mag-zakat. Laong sinabong Bakar Siddiq, suway bunoon ng mga tao yan nagmurtad. Sampay nang riakin kaiman ng sahabat, Umar ibn Khattab, ya Khalifat ang Muslimin, bunoon ng mga tao yaon. Laong sin Abu Bakar Siddiq, wallahi, bang hadja on miya gang kako amo in hipaghukot uno tay ikalim lubid hipaghukot sin tuhod sin unta ha patwan hipaghukot sin tuhod sin unta supaya ri makaragan di makatinog in lubid ini hipagtunay nila hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam usbihaon aw mamagang kako taratan to hakar na hadja sin yan bunuon ko ra sila nito kalaan sin zakat nagridaig katahan sa sahabat.
na aw imbuno piarahan sin Abu Bakar Siddiq in mga nagburtad lamod na Musaylam al-Kazzab. Uni mga kupuin abuton, isa-isa si Abu Bakar Siddiq nakapikil, kaya balik in Islam, hawla Arab na kontrol ng balik. Sarap sa siya sinambukta. May taon nakatali ang mga sahabat ni Abu Bakar Siddiq may mga khalifa. May taon nakatali Abu Bakar Siddiq makapahugot magbalik sa Islam, hawla Arab. Uy, kanin pa nga suuno, ikaw unin kaya tukbal mo ba ka? Arakala sabab sinhambuok pilak mo yan, at tawakan hambuok pikil mo yan, mahinang sabab ika Muslim sing kamatauran mano siya. Bihan yung Islam. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat sin Allah. Sampayin ini katumtuman ko syiar ini sinidaul Islam. Syiar, pangilahan ini sin foundation ni daul Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa irun na sarayaw-rayaw himumungan bisara. Dahil si manawag-tawag kau nga rin pa Allah, paakam na sin Allah. Buwa ko rin hawa-aray mo. Kakitaan yung pangdaigbay mo. Makamisara kau karena sin Islam isulat kayo mo sin Allah Ta'ala fa'ala. In kalakihanda, in pangasubo inisway ta jawaban. Nahambuok nagbalik in Islam hawla Arab sabab sin Abu Bakar Siddiq. 5 tahun jimatunay sa bin fitna. Kaya nga tanong ni fitna ini? Ang zaman sin Dawla Abbasiyah. Hambuok din ang mga khalifa sin Abbasiyah. Amun ay Ma'mun. Nasud siya sin mga Mu'tazilah. Yung Mu'tazilah, bukod akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kimusugin Mu'tazilah sa zaman na kauna. Yung Mu'tazilah, gimuha sa zaman sin Hasanul Basri rahimahullah. Hambuk baita, aud murid niya, bang akway nalo ka Wasil ibn Ata. Ingan si murid niya, Wasil ibn Ata. Iya suhu niya, yung guru niya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sinhambuk masala. Unulaw na yung panghati mo sin murtakibul kabair, among taon na kahinangdo sa malakgo. Nalaw sin imam. Insyalaw na halaw sin likusan, sin ka-Islam. Insya nakisul iman, bihatin akida sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sa di pa siya may nang kafir, di pa siya may nang murtad. Bang siya nawapatway na kapagtawat, tahta masyiatillah, inyat hababaan na sing kabayaan sintuhan sa kahinapusan pasurong na siya sin Allah Ta'ala sulpa. Nalik magkrida yung murid niya, Wasil ibn Ata. May nalilingkuran sa masjid, i'tazal. Hati niya, timangtang. Mi dari kaguro nagpahindo 5 isab siya paghindo ang dukain kaniya. Nakimo yung mga pamaham laong na yung makahinang dusarakula insiyayan laong na makakuha sa ring halikusan si Islam. Ito pamaham si mga Mu'tazilah. Bang siya mawapat insiya nakahinang sindu sarakula insiya laong na yu'adzab finnar khalidan mukhallada. Insya tausin na pinagkajannam. Abang dilaw na dunya, pi manzilatin bainal manzilatay. Bukun siya Muslim, bukun siya kafir, sa doon siya ritungan. Nawang siya lang na mawapat. Na insya lang na mukhallad finnar. Kaya tinday ang mga akida si Mu'tazilah. Ala kulli halin mga ko,
abuton. Kimusog in pamaham ini in Mu'tazila hazaman na kauna. Kasalwihan. Dahil hazaman pa zaman in pagluray sing karayawan masing kangian masing-masing. Sampai nasadya paadlaw kiamat. Sampai pa zaman na to bihaon. In da'wah manawag-tawag ka pa sunna o dahil sa mag-promote sing bakun sunna. Inyan tariat. وَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. Di man jari magdakwa ka, wayro dumugtol kayo mo. Sabab isiw kita niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isiw kita niyo mga taon ng taon. Basta kau timawag na pahinang marayaw aw nasadya rumugtol kayo mo. Unin jimatong si maplag, in panawag-tawag, in ilmu, in pamaham, sarta hakhalipa mismo sin muslimin, makamsad jamang in pamaham inikiyawa niya, isa-isa niya, wala problem. Sa in makasusa, wiyajib niya katan umat muslimin, subay inin ilmu kawaod ng pamahamin. Uno yan, Al-Qur'anu makhluk. In Qur'an, makhluk. In mga ulama ahlus sunnah kaibanan nagdepend, nag-react. Lamod na Imam Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Hanbal, rahimahullah. Sampay na jil, sampay kialuwakan, sa sabab sin panindog mahugot sin Imam Ahmad Ibn Hanbal, wayroon di mauging kabatilan, masi-masi na hambuok in ahlus sunnah wal jamaah, hapamaham in Quran bukun makhluk, buat melainkan insya ini kalam sin Allah. Hambuk tahu. Hambuk tahu Ahmad Ibn Hanbal na ilang sabab kaya balik in pamaham marayaw maripaaka ng Islam. Ayaw nakita niyo matto pahula malayo sa marikita niyo hazaman na to bihaon. Amun nawapat pila tahon na. Dimihil kita niyo minsan. Is hindi makakilal Sheikh Al-Albani. Banghatungod sin hadith, in mga ulama mutabarun, mga ulama, amun kapanghanglaan na pag-agama, bang kiyabay ta Sheikh Albani, inyan hadis daif, inyan hadis makusog, inyan hadis mahina, o naktutay maong nila ito katahan. Bihad king kahalra, sin Imam Albani rahimahullah. Kaya nga tani uning taon ni. Wayroon na kaimang kanin hambuk taon ni mahinang imam dakula sin hazaman bihaon. Tao magdarayaw-dayaw lilos. Adi tao. Normal tao. Sa sabab sin yaon aon himmah. Sa sabab sin in pangasuyaon unoy kaya tukbal mo papag-agama mo. Yaon halaw sin jantong maglaki siya ang jawab din kaniya. Tiyutukan sabab sin Tagalog in hadith. Iangat di in hadith. Sampay na hinang imam hatungod sin hadith. Sheikh bin Baz rahimahullah. Ibn Baz, mufti si Mamlaka, ula Saudi pila tahong dalimabay. Memorize yung kutubo sita. Among kitab uno minimemorize. Bukun natin memorize yung Datul Ahkam. Bukun natin memorize kapatan hadis sin Imam Nawawi. Sa memorize in Sahih Bukhari, man si Muslim, memorize in Sunan Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Daud, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasai. Hadis iwan, hadis memorize in imam ini. Isin na katali. Gumuain pilang imumurid ka dunya, kumawa din ka Syekhul Islam, Syekh bin Baz rahimahullah. Hamuk taubuta. Ilhaman sin mahasud si Allah. Bimakna indarauhan sin Islam.
Inkusog sin Islam. Para tungon na sadya sin Allah Ta'ala, Jesus yung kabayaan ng kaning kalakihan kato, tumunay sadya kita uning kawajiban tamon para ka Islam. Diha ini pagkinwakto, tiyo na, mabatadya ka mo, wala ba yan? Bangin kita nyo rin magtuyo, maghaon na pag-akaman na to. Tungtungon na to, indo ka ing-akaman nagtutuyo. At tungod hadya sing Christian, ang Christian hadya, ang report irikako, halawang sinhang katahon, ini mga Christianity. Christianity, mga Christianity. In mga organization, sin mga Christian, halawang sinhang katahon, magpakatipon sila alta, donation sin tao, ipagdawa nila, paakaman nila, kaingatan niyo, 193 billion. Halawang sinhang katahon. 193 billion. Peso? No. US dollar. Christian. US dollar. In organization, sing Christian, amon international, no? Manawag tawag paarang Islam, amon pinakamakusog hadya, miabot na sila kawaan tagtong nga ibo labi. Sila'y ninagdara. Amon mga organizations in Christian, magpara sila mga pari, amuin, unotay ni mga missionary nila, niyarot na upat nga ibo 500 organization. Ininang nila ini magparadya missionary pagkaulolan. Nanawag-tawag. Halaw sinang katahon, magka-distribute nila Injil at tawakan kita Bible. Halaw sinang katahon, mag-abot hanggatos kapituan tagwalo milyon tuong gatos hangputag pitong ngayon. Di na masuok hanggatos kawaluan milyon kapis katiling kasindunya Bible ipag-distribute nila kastuhan nila. Diyan yung tuyo nila magdawa. In channel TV channel nila, iban na sin radio station nila, mayroon na tuong ibo 200 in taon. Inikatan, mananawag-tawag pa araw nila. Di adya Pilipinas, in control, sin radio station, sin katan, pare. TXJD Bungaw, DXMM Sulo, iban na sin kaibanan, inagpara kanyang pare. Ingkato ni Daul Islam da. Ando, isa ning kamera tambok da. Imbanos Muslim, pila rin nagtatali. Na. In sila lamin na tong ibo. Channel. Mananawag-tawag paarang na nila. Nahaw mo na in mga Muslimin hakahalan kaya ini. Ikaw ya kabariman, mga kuha kaw mapatay na sadya, wayroon hikabin mo ligasi mo doon na pag-akam ng Islam. Bin kaw ligas niya pag-akam ng Islam. Luaraman ang tungtumun mo, ang tungtumun kay mo sing kaapuan mo, bangkaw mo'y kahadarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inuwakto na to tiyo-tiyo ini sa mariko, yung mga kakahinang hasupaya, mahinang mo guideline. Hinangon mo
ikatukbal mo paakam mo misanda ko madla sa mani utiyo. Sabab po kunin makatukbal ko paakam mo suway ko makatukbal malagbo makahinang kauno masjid inyad tula siya way pagdor inyad tumarayaw. Sa lakalabay na sinagi ko pikir mahambuk yan mahinang sarab ikalan mo sa Islam. Mahinang ko story kaniyo. Hisiyo hindi makakilala si Markaz Al-Mahabba. Al-Mahabba Islamic Center yan na Manila. Kaingatan niyo yan din timag ng pikilan yan. So, ako maghaji iwan sinambukburay tuan mahir. Doon kami sa Manila. Kaya hilang kami sinambuk tayo mamut, share, pikilan. Yan yung mga bata na ngaji bata Baguio, nakakanak sa Manila, wayron hinang. Bang mo yan, Piyon Abdul Wahid, diya mo nag-meeting. Nag-meeting, wayron plan, wayron uno, wayron gaos. Kaya wakan naman, nag-meeting kami sa Lisag Pito Sindom, nakaati Mariang Putag Pito Tao. Nakasuwad dya ako, uning kahalan si Manila, gaya ninda warendi, uning mahinang. Sampay ikaw po ang si meeting, laong na Sheikh, malingkat to daw ni Kapaon Tarendi Islamic Center. Misanda kuman, bang aon, mga kabataan, makagraduate, nga uno-uno, pagpangadyan, ang kapag-istihan nila. Lang kumarayaw, timulak kami naghaji, nagdarasang pikirir ko. Wayron sin na mo, wayalta na mo. Kaingatan niya si mga kakatay manghuran. Long po mga kamanghuran ni Muhammad Warki, iwan ni Kutay ba ito na yun ng Adya Madina. Lawag ka mo lokal, misanda ko man ang bukbilik, magpa-isti kita ron guro, at the same time, magdawa-dawa ka mo. May bayaw nagtag na maning pikir, nakalag kami lokal, insukay katlo ang ngaiwo. Alhamdulillah, piyaluhay kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing tagna tuan, nagtagna sin Islamic Center ini mahabba. Daing hatahog liarayan, sampay pa February yaon, kaya nga tayo bang pila ng nag-Muslim. Sabab simpikilan sili-sili, in nag-Muslim, sa kira-kira mga 700 palagi. So, Allahu Akbar! Inilimu kong tasabbuton sabab sin amuin ujbun nafs sa sabbuton tayo ito bilang misal. Bingad to impikir, di mo matali sa aminang sabab ikahaon hapilang gatos tao. Dahil kasimpuas Ramadan, sampay pa piladlaw yun, di matungkaw ko in report si mga katay manghuran, kaya natin nag-Muslim alam sinang kabulan, kawaluan. Pas Ramadan. Kawaluan tao, alhamdulillahi rabbil alamin. Hambukan dya mag-Muslim. Lamin na yung pangalaan mo rin si Unta Pula. Abdurrahman As-Sumayr po. Abdurrahman As-Sumayr, among daran, pagkisaon si mga guro kakato, ambok doktor si Kuwait. Binining pag-doktor, timulak magtupalay na Afrika, ito nagdawa. Sampayawatan sing kamatay, ingkatan kabuhi niya tiyo kapag dawa. Kaya nga tayo nag-Muslim kaniya, ang po milyon. Allahu Akbar. Bihanin agaman na ito Islam. In pangasuuno hadya ini katukbal mo papag-agaman mo. Ayaw ko magtali. Tukbal ka, uno-uno hikarayaw papag-agaman mo. Ini guideline mo, yakaw tayo mga kubariman, bang korik makakaos sumukbal ha uno-uno sa ini. Hari na kau makadao hamurwaing, hinanga inbay mo by Muslim. Yan. Yan ika-contribute mo ng pag-aaral. An taj'ala baytaka baytan musliman. Hinanga inbay mo by sinambok Muslim. Sabab amuran kakaos-kausan mo ya, kau ama. Inyan ika-contribute mo ng pag-aaral. Ikarua, da kau maglundang panon ang mga taymang mo tao salih. Ang mga sila nagdadakwa, akad kau kanila bang mo kakausan. Bang kawayron ilmo, misanda kuman hamok pila kipagsukay mo kanila. Misanda kuman wayron hipamili nila, tumig, dihil kau. Lamod na kau, nakatukbal na kau kapag-araw mo.
Bang murid kakausan? Misan da kuman tumabang ka magpasaplag sinhabok sunnat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapag pungot, baitaan mo yung tao, tuwang yung pagpungot sunnah si Nabi sallallahu alaihi wasallam, makaiwan ng ulama, wajib yung pamaon. At tawakan kabaitaan mo yung tao rin magsusunnat, sing kabliyatan at tawakan salatud duha. Pag sunnat ko salatud duha, nakakontribute na ko pa ako. Kita mo yung luhay. Ikatuwang, banging katanit tumahunit kay mo, baran mo indayawa. Pangadjik kaw sing araman. Nakita mo? Wayro ligtasan ta. Hati-hati yung pag-arama mo, yung pagsamayang mo, yung pagbudo mo, yung pag-akida mo, yung pag-iman mo. Pangadjik kaw. In contribution mo magtupa ako. Bangkaw wayroon pa time, madtukaw humati o maluk pa madrasa pa mga ulama, humati sin ilmo, humati sin arama mo. Bangkaw pardo sa pagtawat nadya kaw. Sindusa, layo kaw. Inya to contribution mo na pa. Sabab tumtuma, in Nabiyullah Musa, iman sin umat niya, labi kapituan nga ibu tao, wayroon di matong inulan, sabab sadya sin hambok tao nagduro sa yaw halawman niya. Arakala sabab sin pag-ig, muro sa rumatong barakat pa umat Islam. Allahu Akbar. Contribution mo pa agama mo. Bangkaw bardo sa ikaw rin kapag do sa pagtawat kaw. Saan gaan ito mahinan mo? Bang in sunnat sin Nabi, di mo kakausan hipasaplag, iniring ang mga contribution mo para mo. Di mo kakausan hipasaplag hatao, ikaw mismo waran hinangkaw. Ara. Contribution mo na para mo. Sabab tumtuma, hambuk sadya sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at tawakan daakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dugtulon si Muslim, mahinang sabab di magparakat yung kahul si Muslim. Dia og Muslim hahud uhud hapag bunuh uhud sabab sin dimog tularakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aron mo in sunnat isa-isa mo inyan contribution mo para mo. Bang mahunit patuan imbihad to among himinang to sin sunnat sin Nabi, apply in akhlaq sin Islam habaran. Allahu Akbar. Aplaya in khuluqul hasan, akhlaq islami habaran mo. Patay manghud mo. Papagkahi mo katan. Amon bihainin pagsumad mo pamano siya. Ittaqillah haythu ma kunt wa atbi sayyi'at alhasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mabuwa ko fa Allah. Haun uno ang kahalan mo, binaybayan ang kahalan mo. Iban suno imagtuin hinang murusa si hinang marayo sabi niya tumamapas. Hadis si Nabi, iban daha magsuma di manu siya sin pagsuma di marayo. Pagdakwa kaw, ayaw ko magbungis, ini contribution mo pa akama mo. Ayaw ko mapasulando, pagpatibaba kaw, patay mahug muslimin. Pagpawa kaw rin alta mo, magtupadakwa, ipagtabang mo akama mo Islam, mangkautaurayahan, at tawakan man kaw yung alta, misandak ko man ng buk pilak, 2 pilak, 2 pilak, pag-contribution ko pa akama mo. Inyat to, dahil ang mga kakahinang mahinang mo guideline niya ko kiulungan sin Allah. Wayroon to hikaligwat. Sin kita ni urit, kita ni makatukbal, makakontribution pa ang manan. Kanin pangasubo ini, biya na sinari ko, innahu la su'alun muhim. Bunal to rin pangasubo yan. Pangasubo lang doon halwa. Subay on jawab da. Mataod way, mataod dan, mataod kakahinang, amon makahinang kawi ka contribution mo pa ang mo. Ang kaning pangasubo, uno, inkiyatukbal mo papag-akam mo. Uno, inkiyatukbal mo papag-akam mo.
banging katahan na sabot ko yan tulit mo na tuod kakausan. Di na ko makapanganci sinagama mo, di na ko makadakwa, di na masipit na kayo mo. Katahan na sabot ko yan to, marain inibukon mahunit kayo mo. Bangkaw si mambayang, dua ako pa Allah Ta'ala. Ya Allah, taufiki aku. Ya Allah, hidayati aku. Ya Allah, hidayati in umat muslimin. Ya Allah, hauna in umat muslimin dengan kalungguan. Ya Allah, tabangin matay mahud na mo nagjijihadaran mo. Ya Allah, tabangin matay mahud na mo nagdadakwa. Ya Allah, patatapay anak ko inasawa ko pag-iman, pandu'i kami, dua ako pa Allah. Maray, inyan amunin tinakamaluhay. Habihad, tuhad dyan nakakontribute na ko kapag-ako. Kalo-kalo, imbis sa rakuya ito, sambat sin bahasa, matarang, ang kana imautok na tudom yan, mga kiaulungan sin Allah, uno in kiatukbal mo, papag-akama mo, di na ako magpara, sabab niyabot na kita niyo mariang kajam, murah-murahan, mga kiaulungan sin Allah, bang maninyad to, mahinangyad to, walang ta palita, pagduman sin kita niyo dunia akhirat. Yan na sinari, in kami ini, masi-masi, nagtatali, kung may kakusog sin Islam, may kakusog sin da'wah. Sa maglangira, isang kami pindua, kahinang ini. Nago po ini kawajiban sin hat guru, kawajiban sin kita niyo katan, kay napusan niya, magsukuro ako, dahon ko na in long tagin hawaran sin foundation, Islam Nidal Islam Foundation, magsarang sukur kami kanyo katan, mayo masuok, ha pagtabang niyo, pagkita niyo, hari kamo sumuhon, inyam halaga na kamo, iwan pagtayma niyo sin mga amo ini katukbal na mo kanyo, day ang mga pangadjian, makawa na po din ang Islam, salita magsukur ako ang mga katotay, mangurang kapuruhan, amon niya rin daw Islam, labi luba na hambuk maasin kita niyo katan, gurusin kita niyo, President sin daw Islam, Sheikh Zakaria Muhammad, wa aqulu ma tasma'un, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itukbal na kamo manto pa President sin daw Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na sa lingkat-lingkat pagpatuntong kato taningkatan. Amoyin pagkala lang ta diurungdungan sing kita niyo. Habiyayaon na muna in channel na to ini. Alhamdulillah in kami ini. Biya mga bangibarat biya mga nag-uma na in kami ini biya mga naglapas sa jasin labayan. Na isi mabaya tumanong na yari madawhat niya in bunga haadlaw kanara na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tiyagnaan na mo hadyang pagkala supaya amin makapaglamod-lamod din katan doon hay ni. Bukon sadya amin lang niya guru sumakawa katan sin umat Islam maasbata usog babae manjari sila makalamod sin perkala ini amuin biya na sinagasing guru na ito in ambok doasin log tayo kalamod taroon na perkala yan supaya dyan makahiwaling maksud na ito ini ito katan lamod bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala ini sa tak madawhat niya haadlaw gana-ganain parsukuan niya na in kami balik-balikan namo in mga sila amuin wala namuta si kamo dahil kapakaradyaan panagnaan payadto dahil mapagtipon-tipon pa sinini pag-organize sin Nidal Islam Foundation tukbal namin pagsukur kanila in yadto na Allah Ta'ala rin tutukbalan si pagsukur sumakawa na makajar isab in manusia magtukbal si pagsukur nila akarna amuin kaya kitaan doon haon in luparagbos sin bunga lang tasim pagmatuyo aon doon haon tindukanan sin masing kita amin na supaya inyad tumahinang lang tapadduman atau mahinang pangitaan sin inihuling bata sin aon kapaidhan hinang amoy hindi lupason sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang yadto sampay mahinang inyad to puunan dahil mga listahon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila karayawan sa Allah subhanahu wa ta'ala na damikyan amin mga sila hawak tulihaon ini amin masi-masiri sumusumpat kamo sin pakaradyaan ini misan sadya bi ani siya nagising guro na tuhayin doon niya amin
ini tumakad kamurunhan umalok kamo sarta makahampit na kamo karayawan dahin haamuin pangadjian ni pagkatukbal sing kakuruhan dahin dihay ni na sambil kami tuan malapay raisab si mga yan tukatahan. Malapay kami amin umalok hadya kamo sin perkala ini hati niya hiyalaan niyo in kalnam sin Allah Ta'ala amin hipagtukbal si mga kaguruhan na to dahil diha majlis ini hambok na tulong tatawangan dakula iban hambok na tulong sa mga alamat sin mahal ka pahalong sin daghal na to in agaman na to Islam sabab na in mga ini jumato pa amin nasusungon beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin sambil wayron na minsan magsabot sing kalima la ilaha illallah. Na di kita mabaya abutan si mga perkala bihad to in kabayaan ta amuyin si masaplag alam sini ni gumiini biya mga pagsabot sin kalima la ilaha illallah hari hayaon jaman biya na sinari pagbalik-balikan namo kalau long ta magtataod pa ini pakaradyaan sin mga muslimin halawman sin gumiini sabab biya na sinagi kita na mo haamuin lang ta ini sensus sin dunya tungod paparkala sin pag-agama maabot ha 2021 makaliw na pataas in Muslim banghabihan ni namin dakan sin uno sabab tiap-tiap on mo ini lang ta bukon Muslim makasud pa kami Islam gumanap na hambuok dumagdag isabi niyan to nabihan na jendakan niya. Tiap-tiap aun sumod pa agama Islam, dumagdag isabi niya ito. Ang pain kita nila ini dua agama bihaon na doon. Umura in Christianity, Islam. Nabihan. Ang pain kayo na lang niya agama yan, biya imondong kata, ni mahali-hali bihaon. Wairoon biya mga hiwal. Bihan. Na mo ito. Na ini biya na sinarisin ini Sheikh na to ito kain na. Amin project nila yaon, Manila yaon, Masya Allah. In sapat niya, maliday-day da kuman mag-ibuhan na namin nakasud pa agama Islam. Masya Allah, pila bulan da. Huwag pamisam niya mabutang katahon. Masya Allah. Naamay at timbiya mga sambil amin Sheikh ito nakakakita pangadyan na yung kanya. Sheikh Sheikh Musa. Masya Allah. Amoy nag-dihil kato taniyo pangadyan in tiap-tiap Muslim subay siya maka unway ni maka-ibait lang timbasang galis atawain siya makasabi supaya siya makasud pa agama Islam. Minsan da ko man lima mapasud niya tiap kambok Muslim may nang Muslim katano pa ba tingumini. Biyati namin beta niya. Masya Allah. Na amo yan mga katawte manghuran na sartay pagsusukor na mo damikan pa Allah subhanahu wa ta'ala ini nidal Islam Islam TV ini magtututahon na kita. Ang kahulan na kuman, lawi-lawi. Inshallah, may nang natutahon yung lukay kalendiha. Mera kita nakatali isap ma. Dihay nyo. Namo na sa way. Way to, way. Nasa pasal sinating ko, kita si mga katawtay manghulan ta. Alhamdulillah, misan ito yung mga tiyo, matipon. Alhamdulillah, makapuas isang kita sinaming kahunahan biyan. Amin ni katukbalta na di makanin program kamarayaw alhamdulillah na murah-murahan mga sila isab amin biya masih pamabaya lumamod na biya na sinagi in kami ini magpasampay di sinamanat isab kami manjari amin ini longta duka ingin maksud na mo simparkala ini piaglugtuan to simbaran tiyo o amin na supaya sa jamaaw ni parkala wala nagtali sinamin lang niya inya ang kako sa ang kako bihan bukon bihan to sa kato taniw katan ang supaya uling bata aon daman urulon nila alhamdulillah aon daman amoy singuran nila sin mga pagkaradyaan dihay ni insyaallah subhanahu wa ta'ala na inot-ilot ba sing kita miyakad kita haray ta sin Rasul long na kilan jabalan nakalokaloraman ini jumatin dihan to inot-inot insyaallah subhanahu wa ta'ala na saya balik ko kayo ini dalihaon palito ko na magsukol katuan mga pamudakala o mga himumungan mo ito sa sin
malagbo tuod in dawr rock and roll sintiap-tiap Muslim bang siya maripaakaman niya Islam tumabang. Murad to din biya mga malagbo puwinta. Tumali intay mga utang Muslim sinikarayaw sa pag-aakaman. Pag nyari nakakausan na bahay niya, miski na kung halawang bahay niya. Pag nyari nakakausan halawang bahay niya, baran niya. Baran. No. Sana mo kung pahat biya ito, mas mataod pa isang malagbo. Na murah-murahan, syukur kita niyo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyayin kami, mayroon na sa ito yung mga lawang kakanap na mo. Marakuman, na malaging pagsyukur na mo sa baguyaw ang patuan. So, marano nagkulay din biya mga kaabatul walang sa Allah Akbar. Amatin biya mga pag-ibog-ibukan ng isab din kami amin nyari. Kalau raman day sab. Raman tiyay mas Allah ta'ala. At mga nakaunad ko sa Batpura, magkita ako mga channel sa Saudi, mag-ibog-ibog ako. Kung ba ako makasambahayan doon na dyan mga Ramadan. Allah Akbar. Masakali, bukod na at bihat, patay ko pa kami sa imang magsambahayan. Alhamdulillah. Alamin. Naman, hindi ang mga longta lalawaan haba kuyaw. Nagpumura kita man to. Ayun si longta nagsimina. Mura-murahan din hadya patugtungon na to. Mayroon na yung kasumpat mo patuan. Lain na kita mga kakasin na to. Inshallah, next na isang longta program sin kita niyo. So, mahuwain guro sin kita niyo. Ayaw kita niyo masumo. Kumawa mo so sinil mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Salam doa na dyan pakatan, ngayon masuok, sa itaiban ka sila sa kanyang katan. Dumuha kita nyo daran lang man umat Islam, masing-masing halaw sa kusog iban kaya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Then, batan. Doahan ko na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم